hatuireho butambi aha mikutu ya social media bw'abashomesa batira beji ahishomero rya Ishaka Adventist Hospital Nursing School. Omukogwa hitendekereri Lydia Chomugisha ashabira abazire abebembezi hamwe n'abarukundi itendekerero kusasurwa ahabwo umuhwezo wa mukuru w'ishomereri owakwasurwe aha butambe n'abandi bashomesa bari kutera beje mboko zimbaguta yatirema. Ekijumirira munonga kikabaho tutashigenderire kandi ka management abashomesa babakitabiremu twahirize kubabika. Omu bashomesa babinjirwe harimo umuhwezo wa mukuru w'ishomereri Isaac Friday hamwe n'abandi. Lydia Chomugisha nagira ngo bakozere kucondoza bashanga ngo nobu abeji barabe babire bakozere nshobi ngo abashomesa bakakora kubi kubatero muri ngogo. Abana bakashobya murebo mwakarara heru kumara wiki yona undijo yatoroka wodi yasiga ababwire yaza kurara umudo muyabojo emichwejo ni munonga kandi tujurira munonga. Abejo bashabwa kugondera amateka g'ishomero kubareke kureta imivuyo mu ishomero. Ebishane byakwasurwe aha butambe bw'esomo ubwo hati byetorire ihanga ryona aha social media ekintu kitabwira abazire hamwe n'abebembezi. Gashakwa Abraham Ganzi.